Ну, البته وسش برضه بيترجع بلاشين كي من زين ده حزر بر كونسبتوال نيجز وصل ده كونسبت قبولتك بيل حزرين من الشو كونسبت سنة تربشقة شرويشين أنا فورم نراسن ده ميشن لقال بارويشين زين ده مخصوص أورجن بولتراشاق بس يعني دايمي روشته والأورجن ده تبكلر بلان إشلاب من الشو فورم وأزر لكنا الباراشاق مشان كده ذكرنا بكرنا والفورم يلدان يلغاتك وملابزلار نجيله والسلام عليكم حلال رجزين شكلي بسناش بكان فورمونات لول بر إشي أورجن غيلانر دي بمثلنا بس شو نشتاش برا البته بس زي فورمنا فورماتم وزجرت إذا جزال من بيلنا بر بروبلمنا الله تبتاع ولا بقراغاني ديك مثلا عند تراديسيونال دينيها ملي تراديسيونال نبر فورم دي بس بر فورم داش الله دوله غاني ديك انا خبرت تكتا من تبكلردان كيلشلر شي سين دولار ازر بو كير غاتيشلر өзләренең проблемаларын сөйләп кенә түгел эшчәнлек ничек бара ул эшчәнлекне нинди юнәлештә алып баралар нинди тәҗрибә бар шушы күзлектән чыгып караганда әлбәттә имамнар бәйрәмгә дип җыелалар ләкин бит ул форум бәйрәм генә түгел әлбәттә зур бәйрәм чөнки кайчан әле менә меңгә якын имамның Татарстан җыелы алар өчен бәйрәм әмма ләкин безгә ул бәйрәмнән тыш әле бер эшләүче мөһим проблемаларны ачыклаучы аларга җавап эзләүче бер зур орган булырга тиеш әле менә шушы дәрәҗәгә күтәрелеп җитмәде әгәр дә инде без менә даими эшләүче бер комитет булдырсак бәлки инде без ел дәвамында төбәкләр белән эшләп аларны менә шушы форумның мәгънәсен чын мәгънәсен аңлау дәрәҗәсенә күтәрербез дип өметләнәм мин. Һәрбер форумда хәтта берен булса да ул алхамдулилlah бер сүзне аңласаң да Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән әгәр сезгә 1000 раз бер сүзне 1000 раз әйтсәләр 1001-нче мәртәбәдә сез мөмкин башка фикер генә башка. Аңа күрә вот минең ниятем әмма вакыт чыксам мин хәтта бер туристикка сүз аңласам алхамдулилlah да килдек шул кардәшләр белән очрашырга бүтән милләтебезнең имамнары мөселманнары белән инде бергә шул берләшеп бергә милләтне күтәрү динне күтәрү мәсьәләсен тикшерергә уйлашырга инде үзебезнең шул казаныбыз нәрсә белән сулый яңа мөфтине күрергә килдек ниндирәк фикердә İslam'a, Müslümanlara karatan dinlerde inşallah bir fikir bilen bir narsa yönelişte işlerge bizim nakiliyimizde bizde birinci şekilde imamların tribuniyaları zor imamlarını обеспечить имамларны материальный яктан карарга, ул яктан бик каралып китте да, шундый вопросларга да вопрослар биреп булмасын дигән дип, шундый мнениелар белән дә килдек. Әгәр дә иртәгә Путин килеп, истәл сугып, берләшегез дисә, бөтен мөфтиләр ләббәйк дип булай торып кулларын күтәреп берләшәчәк. Тыңлыйбыз дип. Ләкин Коръән Кәримдә Аллаһ Таала әйтеп тора: "Вақтасиму бихаблиллаһи җамиъан ва ла тафаррaqu." Аллаһ Таала җибенә ябышыгыз һәм таркалмагыз дип. Иштүш юк. Бөтен бәла шунда. İslam dininin yılağa eğlenip kalıvığında korkunuş. İslam dininin felsefi yuğarlılığını yuğaltır. Yani kelami yuğarlılığını yuğaltır da korkunuş. Ben şuna göre, ben şu kongreste de şu meselelerini kötürüye gerek. Sileştik de aşağıdık, içtik, taraldık da tügül. Bizim küp vakitte bütün siyazlarımız, bütün cilolarımız şuna kaytarılıp kaldırırlar. Oturabız, sileşemiz, aşığımız, işemiz, bülekler alabız da kaytabız da kitemiz. Ondan sonra iş gerek. İş bulmasa bulmayın. Мен кызык айбыр айтам. Үзбәкләрнең мөфтиләре берәү. Шулай бит. Кыргызстанда да берәү, Америкада да бер мөфти, Украинада да бер мөфти шулыгыма. Дагыстанда 37 халык бар. 37-дән артык инде. Мен ничә икәнен белмим. 30-дан артык халык бар. Мөфтиләр бер. Диктаторларның 70 мөфти. Берләшеп булмыймы?
Birleşip bulmayın. Halk arasında tarkavlık yok. O müftiler arasında tarkavlık. Halk arkasında, Müslümanlar arasında tarkavlık yok. Müftiler arasında tarkavlık var. Benim Kirov ülkesinde iş müfti. Moskva müftiye, Uzak müftiyat, hem nindidir Kazan müftiyatı. İlduz Faiz şunda müfti iken. Men bunu Kirov'da kelgeshkina bildim Kazan müftiyatining borlig'ini. Biz bunda Kazanda, Tataristonda birlashuv siyosida o'tkazib bir müftiyat qaraldirdi. Shu vaqtda ostongina o'tirtib, nindidir deganlar ikkinchi tam bir müftiyat uyushtirganlar Kazan müftiyati. Bu narsa kimga kerak bu tarqovlar? Bilamiz kimga kerak ekan bu tarqovlar. Men shunga ko'ra, mana bu jiyinlarimiz buni Tatar kongresi ishlavi bek zo'r ayb.